Hello, so pite na damjing uhinam, tunin zong Thusim khat an ngai kitaw hitin. Thusim in ngai diu chu ahile. Sangga'Mon Kahinkho Kikhel na akiti. Iso pipaw Thangboi Haokip min ahin sut. Thusim kihil na theita moral Umtah ahi. Hichi Thusim na ngaya ko na. Nahin ko Kikhel na khatbe na nay diu taksan aumin ahi. Tun Thusim an ngai pantaw hite. Hichi Thusim hi adia numay chapang hununga pan ho gel kho na hun kizi keima Thusim ahi ke hi nulepa mantam dan hello le thungai lo kanahi lungsi tain akipan ako na chain gay an ngai diwin ikitim ove ke hi kamin kim nei thim ahin kanule kapan dei chomin boy thim eitilune pen khompi kanaw pasal ni kanayen kapa hi army sipai ahizin atam zone ina aumpon keile kanaw tenito kanumbo komziwin ahi kanule kapa dinga laigil ka somai amu masat pen thunle numei changkhat ka hiziin sanatumle atui bangin ei dem thunin ahi kalasile kalso ding mongmong anom thunpon kamaisu anup lo thim zongle ka koma atoji lunin kakipana ding aborji lunin ahi tilkhat kadei chat aumle amantam aman hlom umlova eikito pi jingji ahi kaloi ho bolding aum so tawin kewang kanule kapan e hom thowal lunin vaikon vailun kamel amul thun lole anup thilun lo jiin boldinga e koilun pon home tuition zo e la pi lunin ahi hinla kinwang e ngai lutlun chu hethim lovin kana ki eng sa in ngai lut na le tho akipa na hlun bol ta sangin ahlasit na hlun zo khong hi khatan ahi aji chu kadam sunga amani koma uma nom se jingdingin kana ki gelin kaki pasal sa in ka jing thonom ji pon ahi kanu in to ding ai sepia nak to zongle ka el chajin bukong mekong pola la in ka thla jin kanu to ka kinajin ahi iti honglenin kithu pi theile kiwa pi thei hong hidam ti e ngai lu ka chunnu chu akinep na lolam ta in ka kina apijin atlisona zo ka hitan ahi class 9 kan simtan nunga apan panchu kong hitai golang ke tho honjong ehin helpan pantan ahidan danin mobilein khongboi pantai jingka nela mobile kaboi jingpha na chun kanun ei pho azin ahile ka kina apiji hinla kanun ei ngai ji dan chu school ki khena in ka thunding chu ei nga lel hle ji in ka thun pha le ki pa ta le mai thlai selin boy nahung hitam tin ainalam tu jin ahi kin ka helo wanga kanu hin aloi ho chanu to gol khat banga akiwap jiu hu gu thima ano chat ma ji dan ahi keizong kanu in loi la pai banga kiwap pi ei ko jin hinla keiwang phachum na be mobile kanulung lut farji achun kale khasim asu boy kyu hilowin tu ni chana ka kisi na mangtheilo e ngai lupen ka chunnu lungthim kanaka sa ajin ahi kanule ka pahi mikita pathen yinga ki ngai lu ta le ve ton thei ta chu ahlune kapa jong sipai hi wangin khamna the ima bollo mai cham kho sa ta mi khat hi khat ve hi ka chen waltim hitan tin kanu in o sang thima ai phoji achun ka kina hlunin hi le kanu zo hlasita in ahlisu tan hi ahliso pumpum achun kapa fan abolin hinla kapa ke chunga alung handing anup loji achun hiti zo hin asei thai hichun kanu injong boy tempa gelsi hi be in thu khat ka sei no me atin kapa injong boy tim nu tuni chana na sei ho kadana kha em iphem sin ki phalma angai poi ati hichun kanu injong heu
numay lunghlom kahin hungmo ham ding kahi heu mihim hinan inchen kho sa na le minung pha na din sumlepai apoi mo nai hinla thiljo sin phat anein phat jo sin sumhi number 1 hidi poi pathilung sinin chapang hojong nunga golang ding hi tawin het na nei lokin nakinep na bangin ana kha zohi khaleng khonung le nei hin oi moding ahi iti chen mei thai chaka banga hinkho kaman man diu ham chate khonung ding gelna gamchoma ha sata sumhol na hi jiin naloina pai masanga lungen thei khana te tin ha sanai zat in to zongleng minu hinan kato ding mong he ka thin nakoma kan seji poi hinla tu phat hungki pelle chupang hon ke tu sei ain la lo diu hitai hiji chun ha hle zong le tu lai hin kho zong sei the hi tapon service nga in lang ina amkhom talew hen phalo ham atetan hi kanu in kga ase hi ding chu kapan a hejingin hi chun kapa in zong hengi naw ade e na sei ka hethe me kin zong kan gel jing sa ahin upai awm lo ji a ki tongna na ahin tunwang dongmana pension la thei chu ka hitan kong phat le phata in ngai to khom hiti ong ipi hile boy thim zong khatve nei keu pi sa timo ahin tin hichun ke manjong hepa ka ga tile hichun ka pa in zong boy nanaw te ni le nanu to nadam dam uhinam lekha phati anasim jing uhinam ahin tin ke manjong seiding ka lo manin henge hepa kamo ti tan hi hichun ka pa in zong boy nanew lain nang le nanung bo ina kanada thaji in nanu ana thom haw hle in ke zong kan mong hle jing ji e ahin tun nanaw te ni umtan nang zong nanu ki thopi a tiwa pi theina hitan kalung among tai phat ong na nei si le nanu ki thopin lang chen khan chen thu sei la sa nanu ki do jingin khonunga na kisi lo na tin kina apia lasi sa lunghan sa ti ho bol hi in tin a hilin a hi kinwang kalung thimin nga do le phading ipi asia kinei ham katin a hi hichun ke manjung hepa kin khat kanein ki alho ki taute katin phone ka tai insung so si kholai tong nem ati ho hu kan hi dan a hi kanaute lungsi ji jong helova kina api jing jing ki pa ji hello khunung khoma ding gel lo le pha dung zui a hin khomang thailo angula ngol chu kan hi na hi nikhat ka phone ongingin amin ka save lo hi ji achun ka don po na hi le kala lo be pha na chun whatsapp message a hin thonin hitin hin se e tem na hoi wa le dpa nalim chu korea ho kan hi sa in namin ka vet le amy nan hi chu ki pa o me amy nunga hibanga mel hoi kamukha poi a hin ti chu kikipa thimdan hin tin ama dp ka vet le ka kai akitin amel hoi thim je chun ka reply in ka ki pai he u nang koi hoilai ho ka ga ti le ama in zong ke ka kai ka hi e ata ben na hoi mong e them na dong ma pa chu o chat o me tin hong to ni hi hiti ani la si a ein ho pi jing ji achun kin zong aka ka le ka ho pi ji tan hi le aki hesa ka bang do hlon tan hi ahong so jep ma lali langa ahong hi pha na chun e hin zol tan hi dongma nei ding ka za achan kanop lo zong ka sei poi hinla aha SEIVAL ji achun anom danin ka umtan hi le ama ding achun phat kahin pi jep tan hi agwa dongma nei dan ka hi pha na chun agu in ka boy hle jing tan ipi ka bol wangin lunglut na him ka nei pon ama bo kalung thima umtan hi thildang mong kalung lut thei tapon kalung gel jo si kilabang abang jing e ka hello ka in class 9 kumhlum final exam ong hi do tan lekha sim lo ta bangin exam khong to tan hi aphat achang lo le kumthling lova dong mani a kho dan chu kalung thima ama jing bo tan lekha iti ka sim wangin alu thei mong tapot hi hi chipa sung hi chapang zong ki hitalo piling ta zong la ki hijep nai lo afarak lai ta danger is tiding hijing e inu ipan chapang hila e hilela ki chapang nom talo piling hila
hilgut lela ima ke thim tei ta nai lo khunung khoma ding ima gel sauna umlova ema in pha isa chu apa pen dana gel lai ta hin ima zosi ki mo thanop nop Hinkho chi sit bai lai ta ne hidan hi koi hi jong ka het lo khat ve jong kamu kha lo alim le fon mai maya ka het hi wangin ka ngai le jingtan kamu numa ma jing i hinla eki musa khapun aboi na ngen le na to na len thim khat nei danin akiseji na hi fona e hopia elung si jidan ho chuka kelle keidia het kha lo hi wangin ka first love hi ta ji achun ka ngai le jingtan angol bangin ka mo ta san ta hi hichi laita achun class kala phat uzong le ipikise ham jong he phaji lovin thibe in ka kitung ge gu jin hi le kaloi hon 18 na him tin ei dong jiwin a hi kinwang ka seido ngampon hinla kalunggel le kahin khoman chu disturb mama jing ka hitai iloi ipai a hi lo le inu ipa khoma seijing ding la hiti a hin khomang dia kilom lo kichapangwal kiza chakit iboina chula hin kho chen tongkha the hikit ta hichi hoji a hi khangdong adi anumei chapang aphatlo wa nawwo ma hin kho si lo a wangse kisa suicide change umloji hi hichikum adia 13 to 15 years or 18 years sung hi khangdong te dia danger pen a tui banga ki bei lai ta chu hi hiji chun adia anumei chapang hon khununga na kisi lo na din napa na mai ngal lo jong le na lungim na ki pa na hi hen koi ma koma na sei do ngam lo na boy na hi jong le na nu ko ma im hi be in na gel sanga aphalama na hin ki thopi te te ding a hi hizi chun na nu thu ngain lang phat ong na nei si le loi na pai ho sangin na nu to ki vo min lang lunggel sei nan ni zon azi chu no me na hin damsunga na nu koma umjing chengding na hi poi tin e hiljin a hi keizong kanyaw lai achun kanu hin hitin ana se e boy chom kha zule nunga in kho hin mangding na hitan alo theu lowa dongma na hin nei ding a hi za chat le ki phatlam na nei sangin na boy na itabang hi zong le ka koma lunggel im hi be in anatin a hi hinla kinwang kangol warji in lunggel seita sangin kana kina pi zo ji e ahin chubanga ki kho sa le mingol nu chu kanu le pa taun ji jong hin tin pathin lungsit nin hin kho sit na theile zumna ding tam ta a en hoido in a hi jong le tu ni a ka kisi na pen chu kin ka chanu hi banga ka ngai lut le ka hom tho banga hi kanu in jong ke in hom tho a hin ako ma kom la ya alunggel het pi lowa kana thilon sa ji chu hi kanu ka ngai hle jingin akoma chapang tha hi thei kitleng kanom hle jing e hinla ke din imazosi vai khunung ana hitai tuni apatin lungsit na kanu adam wangin akom ka pha na tin ni khat lampi a khuljin angai ta na hi fona kanu o kaza si le chapang bangin kaliso do jin heno nengai damona katizin hi le kanu jong anu gui abing liuji in boy chapang banga ibola achi sa thu na sei sei ji ham acha ngai dam lel koi umting ham na chunga lasit na ima kanai poi atijin hi hinla kewang ka kisi na amang thei to poi nule pa ngai lu na he thim lo le pha che dung zuya Hinkho mang thei lo wa phat man tam dan hello mi chu dam sunga kisi ding mong aki himai je ama ji achun class 9 final exam achun subject khat cha pass mark ka ji do zo to po hi result ong ki phung ta na hi le kaloi ho tam zone letter mark to first le second division ngen amutaw ven hi kewang chu melsita fil tabang ka hi ta ji achun kaloi ho zong kamungam tapon kanula kapa zong kahungam tapon hi result ahin he thlun pha na chun kanula kapan nupmo asawal hunin kanuhin hitin ahin se e numei changkhat tin kahom thowal hunin indra tla a munchuma
Nagin thay ding kanom thon pon boarding a zong kan koi thon poi nei lo pumpumin jingka ni hla home tuition nakila sa in ipimong mong ha asat na lungboy na hi lo le hlasit na nani khat to ham napa ko min se hi zong le chun ke ko ma be a nalungel se na na te ti a loile pai bunga ka ki wo pi zong le lungel se nan la nei nei de pon na ki dot war ji a hi gen the na hi phalo le ki hambol ji helova pum ngala ngoldo na hitai hiti ding be boarding ana ni ki koile ki hambol ji le nule pa ngai lu dan hezo ding tin kanu chu ponata in aphun za za jingin hi kapan wang thu chang khat zong sei pun ho zong e ho poi hinla hi chini kho chun anjong ne pon hi nila khat mai cham ka sim pe nun a ho limin alung han hle wangin kamdam selin hitin e hilin hi boy team thungai thei na hitai ka se hi phaten ngain boy na so pitela anang hi na nule ke ei ki pasa masat pen na hi na pen ni khu achun ki pa na mi hlin ei na bom thun e pathin wang bo na zalin nangma minin boy team nu lepa kai hlun tan nang je in pathin ka thangwa hlune minu mi pa hi nan hi cha athim pen a hoi pen le abol thei pen a hi ding a ki dei nai a hin apa zo si a ki chang thei pui tu ni a na lo sap chi a na hin khu a lo sap ting na hi de pui ama wang za chat na le ki hambol na na nei lo le na la asam ki pat na hi thei a hi hi ji chun ki hambol na le thangtom nan nei le chun na ma khu a na lo hlin na kalbin hong pangin tin tu ni a khat cha na pha zo lo ho hin ni khat le nang na hin pha zo lo di o hi na ki hambola na thano pole na zo chan ka sim sa ding a hi tin 80 khovin a hi kapan a sei kin in na jinei masanga na nu koma nom pe na hin ki thopi in lang na ma khua nunga chon ding dan le jinei zuwa minu ding dan ho ki hil sa jingin aji chu na jinei zo ting koiman na hil ta pontin na bol hil le na chunga luhang ding le na muda ding hong tamente nunga anu ko ma om lai hi ozohon classroom mi hil pet tabang hin anu da tha a ajini ni ting ule nisia example ding tabang hi we no mai lunghlom na hin nain sung mi ki ho hiala dam sunga lungmon pedia na zot god in sung chu na nule ke he lovin na changin tu hlu na sim hi be in minu pata nei theina din nanu za bol in lang hlakang hi be en tin eitil khovin hi chuti I feel tabang kai pha na chun kaloi kim khanin eipo nat pi leun hi hinla kim khanin wang musit ta le ton na puwin gulang to asim thahina ta tia eizon ho loi zong au min hi karizal hoi mo warji achun ni khat ka principal pawin a hin kovin hi ka principal pawin zong boy them exam dang zong hello final exam lom loma itida na na hiti jing ham ven class 9 sim thei khat chu chapang hitalo zumle za chan hepa ni hu hitai ole kele oza teaching staff for la samji ham a huti dingla na loi ho nang bonga hla sam kit pon tulai amazu si a kite na khang hitan na result u hoi lo le na za chat bang uwa ki ho azu ho zong kumthon percentage hoi lo ting ki za cha ki mai an zo ji lo hi na result hoi lo ji a na min sit banga school zong kg a min si a hi ti hen lang to apa nin hung kyam boltan ni khat le a bol hoi pen na hi ding zong ka kine me boy them lungla hi in aba na sim theina din na pa sam ham 1980 khovin kinjong ka ki paisal kutin mai san livin khong po do ta na hi hiti chun gu thima ka dong manei chu hlang phong ta in hla sam nan ka nei lo tai kanu ka pa ka ozo le ka loi ka gol ho zo se masanga zum nan ka nei lo ta na hi hinla ka dong mapan elung sit pole ka tin ama zalin ka thu ham ham ta na hi khat veizan kaluma ka kingai tu in ama ji a hichan za chat ka thoa ama la kim khalo hi adi thei poi khat ve kikimu tu pi mong mong hen lang aki hiti sangin
akho le ki zui jing han tin ka ki mo ge hla ta hi zan lai chun ka phonin he ukai jingle ki mo to hi te seinom kho ta khat ka nei e ka tin a hi le ama en zong ipithu hitam naw phona se the hi lo ham a hin tin ke man jong ai poi e ki mai tu a ka seinom ma hi te chan ki ngai ta a ki mukhanai lo ka tin ama ji ak thil to ho jong ka seitan hi chun ama en zong he nge naw a khuti le jing lekin na hin phon na nge atin mangpha ka ki thot hlun tai azing ni hla pungthum vela hin football ground a kanga e naw hungin a hin tin hi kin zong kanu komin kloi ho kama chi din kalemin ka chi tai ground a mi atam ji achun khat ve kaga miss call le grounding langa kar ki nga hinamu em atin kaga vet le e hin khut wat za za in a hi fona kamo ham wangin ata ta hi phanin kati azan nervous ta in ti ki thing pumpumin akoma kaga chi tan a hi le alim kamu pa hi talo upa han thim khat an hi ji achun kalung adong tan hi chun ke manjong hepa ko ka kai le em kati le ama injong e poi thim na hi ham now no ka kai chu za cha thima hilanga khun ananga inge hin puin atia gari le phone ke ko ma da le hungin ti hiti atin ke manjong kalung adung thimin hinla ke banga za cha khat to hin te tin ka chi hlun tan hi le sol kat hi atin lampi neu khana atol do in gamjang lampi apana gamla thim a hi phanin gari hin kham tai e bola hilanga hi nei pui ham tia kalung han za le hi tin hin se e boy thim lunghang hi be in ka kai chu ke ka hin cha thum ka nei zuwin kaloi nu in e na hianin na ko ma kan seilo hinai tunia hi ka ki pui na hi tai nei ngai hin lo ham a tan hi hi chun ke ma jong kalung hang walin na za chalo ham na cha te ling hitia na bol kanum nai sai poi ka tia gari sunga pat ka thlai do go le e nung so lunin azum han pha na chun hitin hen se e nom le chun ta le chun tunia ka jin hi ding hi na pau tam le ki chip na ka nei ding gamla a ka pai mang ding na hi tia e hin nai lut pha na chun ka ki achawalin ka pen wangin koi man e za pi ta poi ka dong manin gari sunga emergency fire extinguisher neu khat chun amai ka pi in a pen to azam kain thole ha thailo sa san e hin del kin in hi lamkom kain pha akhun wang phat ta in lova patna in lam hin zon nupi ni le upa khanin e hin del lut nun kin zong kap pumpumin ka seitan nupi te ni chun lunghang ta in a hosil hunin upapu di chun meitel to asutu liwin a hi upapu yong chun nagari zong nangma zong police a FIR ka building na hi ati pha na chun ka kai kiti pa chu aki achawalin ngai dam athum za za jing ta na hi le upapun zong avela nahin bol ki le phalo ding a hi tin warning a bolin kada hla win a hi tu aka gele lokon mi thum ho chu pathinin e hin sor pi mong dan an hi ama ho hi le hi chini a chu Kahinkho i kati dingam to aka gele kadi cha na lai je ama ho ko machun ki pa thu ka seyen akina kinin inlang ka zun tan hi hichinia pa na chun kanula kapan e hil na ho kahin hetim jip tan kanu in itabang thu hi jongle boy nalunggel ka ko ma im hi ben an ti ji chu kahin gel do in kisi le jing e amani ko ma ka selo wangin kanula kapa se ngai ta dingin kalung thimin surrender ka ki boltan in sunga kato ding ho chu thip chanin kain ki to pantan hi dongma mangmong jong kanai nom tapon pasal jong koi ma ka ta san thei tapoi nule pa nei talo Sangga'Mon orphan home a loinu ngai ta tingbem kiti khat kana nei e ni khat kaloinu in nawwa pathini mangdia eitip kho ten ji achun kanu komin permission ka ki thum thlunin Sangga'Mon orphan home chu kanjon thun tai amo hin pathin tu seiding evangelist khat anako uwa
kigin ni ahi chapang kemle pathi ni ahi nute ni kho aman gu nu ahi pathi ni hi je chun ke ni zong ki khom din ka kisalun tai Sangga'Mon na naw chaka ho chu mi som thumle ti ho vel hi win te kai khom ka ki pan tawin speaker pan hitin hen se e cha te ho tuni hi ingai lut penu inu teu ni kho hi hinla amahon hiche leigim na ho da la a pa hinga choldo din anache masa tawve hi jongle lungneu hi un wangam ni kho gea eda hlo diu pakai jisu aum nai ni khatle ama anga inu ipa teu to ki pa ta ikimu to diu hi nule pa mantam dan ehon bo hewin anule apa dam na lai hon wang ai thempo ve a hin ti chu keidin adi le jing e inu teu umtahi zong leo tunia hi anu teu give thilpi khat che na pi diu hi tin mizo si chu pa cha khat khat a hin pi un evangelist pon hitin en se e tua hi khat khat na stage langa na hong diu na lungsit pen le na ngai pen na gol nu na gol pa ham chu na ko uwa na nu dia na hin choi pa cha chu na pi a hen sek na bol diu hi a hin te tan hi khat khat nin aban banin pa cha ahong ki pitu un stage lang hinzon te popo chu koima akap lo ong po vin hi ka pumpum le a hli ki ti pumpuma stage lang a hin zot wa anu khela mi chom kha thil api ziu chu vet zo hitalovin keizong ka chu til sultan hi hichini wang chu kanulung sit theilowa kangol na zo si kilamang abang jing e keinu zong anom lo hile o keizong hiti ding ka hin pathinin e lungsit na kanu anadam sa chu wang phak ki sale jing e hinla kanala sit sa a kanalilon sa na zo si chu kalung thima aban banin ahong kilangin ahile ka kisi in kanu ka ngai walin ke kanu dam nala hi wangin henu nin ningai damin katin aha ka penin ka pangta na hi aki khom zo si chu koima akap lo ala so lo o umpon thu sei pa jing zong akap thadi di jingin ahi Krista zala kasopite ho tunia nanglake minumi pa chate ho insung mi damna kim epi wa papatin chu thangwa uhite tuni nakom wa pakai minin kong tawwe gampam het pha lo mi la missionary a hilole thilpha ibol chu apamo poi ahin igamsung wa imi isa echa inaunu le pabe panpiding nei lo chaga ho ki koina Sangga'Mon in izanam khat a ume hu hong jin ting anu apa hong violent ding kinip na nei lo hu hong wa le la loi le pai o chat na adim hichin naw chaga ho ki thopi na in ipan na kham khamin pangkhom hi te tin pakai minin ikitim ve panpi ngaite panpi dia na ban na hlan chanin pathin in na ban tha hat sa intin nelegowa nagi thopi chanin na nei nago chunga zong pathin lung hla inte nangma zia hi chi cha te hon sangkhol khat ham tuka khat ham kyangko khat ham ki pa ta akisanule hi chi chapang te ki pan zalin wana na san ding tamin te chom khat zowin kaloino phat ong hitan apa cha chu akichoin liso pumpumin stage lang azonin hile kitim zo tulovin ang kaplatan akapo machon hitin hen se e henu hoya nahim kain ngai wale kakau no on za loham thildang kapizo poi hi che pa chaneu cha hi ngailu na zo si to na nga din kain cho e henu noi sunga nevo blaya koi ma hetlowa lilung naplunga si do thelo gen thina tampi nei na thupi in tin to a na ki thupi thei kai pa na ngailo banga ibola nei da hla jing hitam nei ngailu na ba sa ding tampi ka nei e henu melmu thele tungdon the hile chun na chakin nagen thi sa pongi kulnung phazolo na chahi nei ngai dam maitan henu chagate din leisena hin mun aom poi kachimwal tai ki jong nei puitan henu ni khatle ipakai anga ikimu tho ding hi chugama chun chaga gen thi a ho vai
kithet tu na tapon tin gulnung phazoluwa phat si anu lepa hlangai jing hichi Sangga'Mon in zong hi tapon ti atin kloinu in kilang hin ven hitin hen sei kitni kalunggel genthina ihet pi zia kima bang a kagel kloinu boy them nakwo pidia zong lingzo lo kai bowi nei khutu na ho hi ke dia sa zo hoi hi pui tunia hi kloinu ngai ta kyo hilowa kanu mela zong kamu na hitai hichinau chaganu hi naloinu mela nei mole kanei sun hi chepa cha nyau cha hi lungsit ta in nei hungsan pi in ai ti pha na chun kalung asevalin kaloinu to ka ki koi to lunin ka ki mo ka lun ta na hi hichun ke manjong gulnu ibola kisonglel na him henu khanin eida lun jong le patin lungsinin khat adam na lai nai henu adam lai sen chaga hi poi tuni apatna henu in cha nu mai ni ane hitan ina ichi ding hitai gulnu nangzalin Kahinkho Kikhel tan nangzo in kadam sunga kasa lo ding thilpha ni bolpi hitai katin hichinia ka gel do kit khat chu numei hi ipen na inule pa ko ma phachom phat adia holjin tabang be ihung nunga le kijinia ki dala paiji phachom khat yum sunga jong akipa na diu sanga kilasit sa kikina pg katin kanule ka pa ko ma kam na ding pha chu kain hom thotan a hi kanu ka ngai walin achi sa Kahinkho a kanu lunggel kan het mo a kezi a ahlasi na ahlon na ho cha gele ka kisi be se in ummo to mo in zanlai achun kanu ka fantan a hi le kanau pan a hin lan kanau pa in zong heu henu ha da mo in zanlain he pan hospital a apuyin keni bobo komplune ainti ka za achun angol ka bang jing e damin kanung muna dem kamuhi dem ti ka gele ka ngai walje achun henu ningai demo ka tin ka zan ka kit tan hi sangkhol tuka hi hen ipi hi zongle kathil nei kawan ho chu aman hlom umlo aman tamjing bo kana ki cho sa jin hi chiwon ho kon ai cho pi a hoya hongkon hamti gel do dovin kanula kapa sangin ki wona sile chen ho thupi zon kan gele na hi tunin wang hi chiwan mantam ta ta ho sanga kanule kapa mantam dan ka hetan hi chiwan ho hongkon na kanule kapa ahin kanule kapa hongkon na kapatin a hetin kain het pha na chun hitin ka tautan a hi upakai na sunu hi ne hin ven hepa nang sunga ka chon si tai nei ngai lunal nule pa pata nei pi hepalovin pha sot pi nalung delo nule pa lilon na khangdong kana hi tuni akipa nin nule ka pa dom sang kanule ka pa ki pa na pen le nangma dilam hin khomang din ki pantangi kanule ka pa ka ngai lut bang bangin ka jeniting jong le ka te pi ka te pu ngai lut theina lungthim nei pen kajini na insung chu ke dia commission feel len pen a hi minu root bangin nilung sit in lang Kahinkho abea na kom kain zot ka sin nei hla kang hi helin tin ka tautan a hi pathin lung sit nan ni thum zawa kanula ka padam sela ong kilel hun kamu achun ka pumpumin kanu ka koyin ngaidam ka thum tan a hi lagawle ta sa a Kikhel nei ka hita ji achun kanula ka pazong akipa le jing hlun e kazo chana pathin le kain sungmi te deilama Hinkho man kipan ka hita ji achun kain ku ten wang akidangi chu 80 vinte pha chom kha zo wa hin kanula ka pa ko ma kaloinu Thusim le amaji a Kahinkho Kikhel a hidan le ama to chen khom ding kanop dan ka seita na hi le ama ni injong alung sit le jinglunin ka cheng khom tawwe kanun mi koma ka chate ni hi apengkop a he atizin a hi ki pa ta in ka cheng khomun kaloinu jong alung among hle tai kaloinu to akum kinin class 10 wangchu pata in
kain simtlun tan ahile class 10 awang kiwa school adin top 1 top 2 kain lalun e ka principal pau kipa avalin mipi masanga price e pilunin hitin ase e asu hil masat kihil na nei thei michu lolhin nan adal hangai poi atin hi kum lehla an chargingin graduate kachai zolun in kangai lut pen kloinu ka sopinu tingbem jong patin phatte bo zalin MCS officer khat to dam sunga Christian insung simkom tin anaking nei ta na hi tingbem zinezu inwang kachangin kamongmon kangai jin katom hau le jing e alang khanin kakipa in kalung among kit ne patin thilgun le aphat na ho hi akidangin alopi nalomlom e keizong mimor pen le alsam pen hizong leng kachan dinga lomlo e chan sa in ahla chapa evangelist pu in nei pi in asim tai chanu kha to chapa ni in ewang pu tan pathin ka thangwa e o thingla go banga don tha ki thei lo mi him hin kho hi het thim a angi ji kain kho chi sa le ma zo si kanung gel ji le pathin le kanule ka pa anga ki phalam na le kisi nan mi hlin ei chup ji tai pathin le kanule ka palung gel ana het thim hi zongleng pathin in wang ama koma gamladin ei phalhim him poi ama koma umjing dinga a ang sunga thalejing ahla chapa in nei pi a isem hi ka gelle keichandia kilom lobe dasbin a kon thil ane na nen kila do a kisuting sela kizempa the na insung jem hoidia decoration a kimang tabang kahi ta ji in kapathin chu ka thangwa chimthei pon kakipa tange ji ata be in phase apathin akhat na koi jingjinga pathin anga aji acha dia kita ata in khomang jing minu kitup ta chu akhat na a insung jem hoina dia decoration hoi pen ani na a chate dia ki pa na pen athum na a pate dia lungmo na pen ali na a aji acha dia ta na le lui pangia hingjing thingphung tabang ahi minun awi sunga hungkizil acha angai lu dan hi mo si thim jing the hi poi kinjong ana na akhat veito kanukom kaga pha ji tingle kacha te amlam hiji talovin kanu kamo koi jingjin chumkhat pi ma se do thelovin kamo li so den jin ke manjong henu ningai damona kan he thim ha lomlom e nalunghana be an hi zongleng ta sale lagawa ka hinding deina ji ami li lunga ni na taupi ji in tunin pathin malsomna ta sale lagawin adong pha e pathin kom kabel jing theina din ahla chapu in nei pi in aisemin chamel hoita ta jinjong pathe e bo tai tunia na tu tele ke nei mu hi kapato na tawna hlun ga hi enu kain ngai na lomlom me katin hi hichun kanu injong boy kinjong kain ngai na lomlom me numei changkhat na hi ji in namakho adin kana lungim pilhe jingjin hi hinla tunin kalung among tai aji chu nule paten ichate dia akidei pen chu na changtai pathinin pateina bo hen lang nadam kumkhon hlakang lovin nalhon pi jingjing hen tin pathe e bo tan hi phata igele na mahin kho hi lungsit amta hi idam sunga inung ipa ko ma amjing ding aki hepoi nanu na pa dam na lai hi le mi wang pha chungnung na hi athun nungin lang lungsit nin ke banga khunung gia nong ki si lo na din achi sa ki ho Thusim hi Kikhel nan hin nei te un Sangga'Mon Kahinkho Kikhel na kiti Thusim chu hichina hin akichai tai SEIKHEL SEIVAL aumle ipakai Jesu Christa minin ngaidam Kahinkho me kakipa e